Anya laki din! Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmet ka, Melanie. Ay ayatan ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Anyaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, so saan to Apolos ama pasamak dayta? Isa patakkan ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamat gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawin? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutten ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mo ti cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, una yan day chay ababae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Urayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahos ton. Di kan agnaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Tasya akong ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman ta narabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare. Amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog anya? Tagtagari ko mare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na. Di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta. Nawaya kamin ton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam ti kasta. Ay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na day jay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o Melanie. Apay, pangipanam ka dagiti anak mo. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da Panyang. Ha?
Apay, adamanin pagnam. Adda atata. Jakmet ipan ida no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Iso akanayon ka mapan ni Jay Ilay. Nagadumutin asal sa ludsudin nyo. Dita kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale, tagsubli akmat ladagos. Ay, apay, makisinarak ka manan ka ni talugtog. Mare, amangan no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No adda ited ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam panyang. Anya day ta imot mo. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iti tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatag sa o. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo itir aramidon na. Ha? Anyat kahit mo asawan? Iso aka na yun amapan ija ili. Tagsin sinarak na kani talugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga day sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Wan, mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti dua nga anak na. Iso nga da kaay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay ka dagiti anak ni Melanie? Nga oray nagdadakos ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kana kunana pay, akas taunay ti apal mo kan kuana. Gaputa uray addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kuana. Saan ka no akas kan ka? Amanipod na ki asawa ka, kat nagpalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinangibagaan na iti dayta? Padasam nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbaga na. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo? Kani talugtog, nga asawa ni Carla. Adda relasyon da. Ita, bagbagaak di bakit mo asardengan na kuman ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao nga ibagbagak laeng kano gaputa umahapalakkan kuana. Anya? Anya kumati apalakkan kuana? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Jak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kastagayam ti bagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka de, ha? Mare. Tunggal adda papanam. Siya ti mangbambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kastagayam ti bagbagam kontra kanyak.
Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw kan no iso. Roldan, saan kumamot akas na? Saan napod no ti bagbagaday dya apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan abain mo. Roldan, si katay ayatag. Saan ko nga ayatan day dya at talugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Kamela ni. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nya? Si kamit gaya melan eh. Pahingay nga aglup-lup yasmet tenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Ammo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa more. No apaymet nga minadi kay lama kontinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon na. Ngamin sukat mukit din iti dayde atalugtog a babae raw. Ne, si kamat gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas akargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli ang kaya balay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin ana aramid mo nga insukat iti sabali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakat nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya nga ita? Ala kabit pa mor. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay. Ni, apay nga may kapailangan dito balay mi, si Kamela ni? Mare, pangasim kumamot na. Pakawanan na ko, ma. Sika tinagar-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di kakat mangiramraman. Mare, pangasim kumamot na. Tadituyak paila ang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ijaayan da at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya ko mano simmang petan. Kat mainayon ka ijay balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga rod day ti karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mangdadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya? Apay ngayon may ka dito, yung Melanie. Wow, awan namin pagturugak ito. Bueno, papagayam. Tinakawagan iti hanay. Ditan, Ang tinagdibusan, mga ti may ka. sapay ang Narigatan. pagasalitan, iti biyan. Ala, agawid ka. Ito'y drama Di ka tayo. matulungan ita.
Anya laki Amamot nga addan din. ni bakit ka. Amangan dumakadlaw. Kasano ang nga roditan? Hindi na kun kayat apagawidan nila kay ko ijabalaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laangkin ka. Uray sa dino dita. Nya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Wan, Mare. Pudno ti ibagbagak. Maumuma akon at talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amarikliknak para kan kuana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain inlabam asabali. Saan mo't, Mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, Mare. Agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid kakit din. Taing ka agsagana ije balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, Mare. Maumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kat. Maikatan ti ganas ko. Po? Oo na yan, kumare. Kunamla ang dayta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, ingkakot agawidan. Taamangan no kumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudo, ngam pumanag na kapay lang. Naggapo akman ijibalay da kumari dunang. Ha? Imbes na napanak ijay, tapno ishare ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak akumari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag a parikot ko, Mare. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Wun, Mare. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat nga min ti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputa in love ka kin ni Guryong. Si kamot, Mare. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itaka lang, sikapan niyang. Nagpigsa titudo, umadda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kun ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matad. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makaaawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamot tanday ti atodo na. Kan naglamukan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta. Oray klangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang? Brown out matan.
nagsipngat dito'y unag. Ay, nga rod anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya mo tinday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta da bagyo na. Ngam inidapdamutan. Anya mo tinday kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rod ti maramidan tayo ngay. Nagpigsa nga rod ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ka? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat mo bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya, saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, si kadayta. Makapasuron, awan lang nga rodan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurkurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ije silidyo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, Ang mga nusikat ti pangipapasak iti pungtot ka, Anya? Apay ka di nanang, anya ti parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kun awan internet. Ayun, ayan ay ati kastaw. Napatag ka di unay ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron at talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditaw. Apay ka di nanang. Mapan ka man ije karo ba? Ing ka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpot laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsip padagiti line man. Ay, masuruna ka talaga. Abay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si Kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marurudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba aposte ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat kukin ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kayat mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga no anya ti maaramid kukin ka. Yawanan bain ang babae. Ila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang ka di, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makaawat. Ay na, masabat ko la da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan bain. Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya? Nakita kami jay post ni Panyang iti Facebook na. Nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa'y lang iti Facebook ko. Gapot akad-adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod, kumare. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ang makaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day jay ngay naramid na.
Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti lineman amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay, nuan! Makapahay blood! Nasaya at mat na nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanyak, Maray. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Ta nasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak jay post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga ron nga i-post. Anya iti maramidam. Anya! Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ron ti kayat mo nga ibagak, palakpakak ida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasaya at nasabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, sika abakla. Hoy, panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray bas si tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo. Ha? Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Isu ati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya kamutin. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analaka na iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit akasta? Ken may isa? Mabalin mo met nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo met apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbagana kan ka. Si kamot, Mare. Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramiden na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maitchat ni Guryong saan ka day? saan mo't, kumare? Anya saan? Kat isulaang mat ti makagapo. No apay nga nagpakunek ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama itchat. Mare, day tangiwat mo muta, mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit kan nagpalitsyon da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikat ti numero 1 nga da no kasdi nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko kumare. Amin na matun, kat kastaonay ti ungat da kanya. Ha? Ay ket, ano sama? Basol mo no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinangan nyo kadagiti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko.
Iso, apakawanan nak. Ay sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapan kay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.